Welcome to my vlog. Karon guys, di ako tumoy sa Sebastian Hotel guys, sa hotel sa Kungamo guys, kay isugo ko guys maghatod o uling guys kay ilang gamiton kon magsugpas la guys. Patanawon sa tamong view diri guys, tanawa guys, oh. Ano guys, nga mo ni view diri guys. Dire ko kon sa ibabaw sa building guys, sa kinatumyan gyud sa 8 floors. Sa 8 floors ko guys kay tanaw sa mag view dire guys. Mo ni guys ang uling ako ibutang nga guys. Uling ako gidala kay magsugpas la kon dire guys. Dire sa taas. Dire sa taas guys. Ari ko ni ibutang guys, makitaan ba. Nag-apply ba? Dara lang guys. Diyan lang guys. Thank you for watching guys ha. Anto sa mag-view diri guys ha. Sa mag-view guys. Kita gid dire ang kuan guys nang tumoy sa building gyud. Kita gyud ang view tanan. Thank you for watching guys ha. Follow and share lang guys. Bye bye.